Zamisli da igraš Minecraft u prehistorijskom svijetu prepunom dinosaura, preko 150 brutalno cool dinosaura i da možeš napraviti prehistorijska oružja, napraviti laboratorij i čak da se pretvoriš u svog omiljenog dinosaura. To bi bilo brutalno, jel tak? E pa ja sam to obećao Mariju, ali umjesto toga ubacio sam ga u nešto puno gore. Stavio sam ga u svijet iz filma Alien. Mjesto prepuno odvratnih facehuggera i xenomorfa na kojeg se moraš jako paziti. A najbolji dio, Mario misli da ćemo loviti dinosaure, ali ubrzo će shvatiti da na ovom svijetu on nije lovac, nego plijen. Mario, mi se nalazimo u Minecraft svijetu, Mario! Ovdje smo samo ti i ja, pogledaj Mario oko sebe, di se mi to nalazimo, Mario? Nalazimo se tu gdje su nova drveća. Nova drveća, braćo, novi Minecraft update, igramo Minecraft. I nova kuća na vrhu. Nova kuća na vrhu, Mario voli raditi kuće na vrhu, evo sad smo prvi put u nekakvoj crvenoj šumi, braćo, ovo je novi update 1.29. Aj reci mi koje je najveće drvo ovdje, jebe. Ovdje mogli onak kao ulaz i to... Bliže šuplje? Ne, nije sigurno. Brinem da je ovo Mario više tu. Koje? Mario, mi se nalazimo u Minecraft svijetu dinosaura, znači mi smo u prehistorijskoj šumi dinosaurusa. I ti znaš šta dinosaur ima? Imaju velike zube. Jesu zločeste. Kako koji? Hoćemo kroz drvo napraviti stepence ili ovak tu sa strane, samo bum, stepence. A, baš stepenice da budu, ili ljestve? Ne, ljestve onda. Možemo kroz drvo ako hoćeš. To je to, ja. A, okej, onda samo gore, a? Da. Ovako. Op. Oj, evo, biži jeboti sebe. I ti mene, ja tebe. Ti meni, ja tebi. Ajde, postavljaj. Napravit ću ti pikek sa dva i da malo odeš pokopat malo nečega. Da, trebali bi fakat ići kopat. Prije noći. Ja sam tu našao špilju odmah pored nas. Tako da ne bi trebalo biti problema ako ja tu dođem malo. Dole su 3 skeletona, braćo! Šta to znači? Ako nisu prehistorijski, ne znači ništa. Ali lijepo mi je ovo drvo stvari, baš onak crvenkasto. Da. Meni se isto sviđa baš. Opa! Vrate, kod nas je odmah villager. Ovi čak villager imaju krave kod sebe u farmi, to je top. Puno villagera, vidite li ima šta unutra. Nice. Imaju sjena, to ćemo za kruh. A čekaj, ja mogu njih ono sad i nahranit, ne se čini. Mislim da one jedu ovo. Sjeno, da. Jel ima velikih dinosaura to? Mario, dinosaura još nismo vidjeli, ali da, ja sam rekao da je ovo svijet dinosaura. Lijepo ovaj wood. Da, baš je lijepa boja. Sweet dreams. Ja, lijepo na čistom zraku. Dobro je da nisam pao. Koliko smo mi zapravo visoko. Da, ne vidim više jebot. Meni je glavni zadatak, Mario, pronaći dinosaure. Yeah. Pa mora biti ovom tu bajamu gdje smo mi, kad su ova velika drveća. Da. Opa! Našao sam onaj ancient, znaš? City. Da. Ne znam City, ali da, našao sam taj ancient vrag. Ne idem još tamo, ali našao sam Irona. Nemoj ići tamo, brate. Ja. Dobro, tamo bi moglo možda biti nešto što bi nam trebalo biti za dinosaure. Ma da, ali bi moglo biti i opasno. Opa, lijepo si to i ti zagradio, jel? Da. Ovo je kao neki design choice, nice. Mirjana Mikolec. Znaš sam skeletona koji je na pauku. Na pauku? Da. Mari, spremno da otiđemo u špilju da nađemo dinosaure. Ajde na blef. Na blef, Mariju, svaka čast. Vidi odmah cool, to mi odmah treba. Dobro, ajde, istina. Ne, ja neću to. Nije sigurno. A nije zapravo. Ja to neću ići. Moramo čučat. Opa. Nemam pojma jebote, grombuci me doveze to. Odmah se stvorilo đubre, je. A glupo kad tu gdje god staneš na ova sranja, odmah će biti i gotovo.
Tam je onaj blok koji će prizvati ovog lika. Skroz dole, jel, ono veliko. Gdje ja ne smijem stati? Smijem svugdje dok čučim, jel? Da. I ne smijem niš ne! Nemoj mi postavljati ovo stranje. Ćemo ovo da? Ajoj, Mario samo čuči i hodi prema meni. Samo prati meni. Ne vidim niš. Tu, ne! Mario, prema meni, gledaj, tu sam ti Mario, gledaj, lijevo. Iza! Ne vidim niš. Tu, Mario, gledaj. Tu. Iza tebe je drito lik, ne, lijevo! Tu, vidiš me. Rano, tu. Prati me stava. Ne, tu sam. Tu rano. Rano. Prati me samo. Tu, Mario, ne! Lijevo. Iza! Zanima me samo šta je to ispred nas. Je to jaja dinosaura, ili? Šta je to? What the fuck? Nešto je na meni. Udare ga! Ne mogu. Udare, Udari, Koliko imaš HP-a? Na mene ide, gledaj, Mario! Mario, pac me, gledaj! Ne mogu hodat uopće. Zašto? Ne mogu se maknuti od ovog sranja. Đubre malo! Šta je ovo? Dinosaur neki. Kaj se događa? 60 sekundi i bit će attachment na tebe. Sad, ne, mene je jedan pustio, sad me drugi napao. Šta je ovo? Udare ga, Ne mogu. Mario! Šta se događa? Uj! Meni se blije od ovoga. Evo, metno sam krevet. Gdje si kliknuo njega? Evo ga, pusti me. Kaj je to bilo, ne kužim? Ti kret! Aha. Ja umiram, Mario. Ti isto. Parazit je iz mene skočio, kaže. A evo, tu ti pikeks. A tu iz ovog dolazi ispred mene. Šta je ovo? Znači, ovaj je pauk što je skočio iz onog jajeta, skočio ti na glavu i očito te zatrudnio. I iz tebe je iskočilo ovo malo smeće. Ovo je tvoje dijete, Mario! Napada me! Mario, gle! Ovo ti je prvo dijete koje je izašlo iz tebe, Mario, gle! A onaj crv iza bježi od nas. To je moj pikniks, da. Evo ti krompiri, i kacije. I mapa. A
Gle ovog malog što trči, ne kužim. O! Leđa! Bjeć gore, brzo kod mene. Brzo, tu Mario, gore. I što je ovo jako čudo. Ajde. O! Ne! Shieldao sam se, what the fuck? Mario narastao je. O! Evo je veliki. Primio me lik. Mario, primio me lik. Nosi me negdje lik. Da me jede lik. Uništava blokove, Mario. O, ja sjedim na njemu. Ne! Napadam onaj Ja mali sjedim pauk. na njemu, Da, prebije mene za ruke. Fuck, ej, zašto su oni mali pauci opet? Ne! Ne, evo mali pauci! What the fuck? Mario! Pauk me mali lovi. Evo imam štit. A ne, ja mogu sad me pak pauć. Ne! Tebe je napao! A! Mario, abe! Evo, pomaži ti, Mario. Ne! Dok čujem moj zvuk, kak ti ga stavlja u grlo, znači užas. Glova, Isuse Kriste, stari moj. Ovo je bez veze, bo. Zašto uvijek nađeš ovak neki zvulovosti, ne? Evo izađi iz mene, Mario, reći čao mom djetetu. Ovaj crni neki je, bo. Da, sad crni, Brendan sad najveći kaj mogu narast. Evo, primio te u usta, evo gledam te baš sad. Znači sad trenutno te drži. A znaš kako meni izgleda, ko da ja i njega jašem, ne tako bi. Kao, da, to kao i je. Znači ovaj ko da ti guzi, ovaj ko da ti guzicu jede, a ovaj drugi ti je na glavi. Mario na gangbang. Da, frajer me drži u ustima, ne znam, u rukama. Dobro da se uništio krevet, jebo. Stari moj, Daj, biži, ovo je užas. Ovo je bio dokaz da treba otići s ove igrice. Ali odvratno je, znači, dok ti ovaj mali skoči na usta, onak čuješ, onak koja ti jaje svoje stavlja u grlo. Ali zato sam uspio spasiti jednu stvar. Iz cijele ove špilje. Šta se uspio spasiti? A nemoj mi to radit. Mario je trudan, ljudi! Šta kažeš na ovo iskustvo? Šta da kažem?